vlaku sam. Starci natjerali da s njima slavim Božić. Katastrofa. Da, znam. Gle, znaš da bi radije bio s vama išao van, s vama proslavio Božić, nego u prokletoj selendri sa starcima. Pa to su priče za malu djecu, slavit Božić sa starcima. Da, i ti me živciraš sad. Upravo me i ti ciraš. Ajde, gle, daj, ajde, čujemo se kad se vratim. Ajde, bok. Kako si? Ja uvijek dobro, vi? A evo ide. A kud si krenuo? Ma, vraćam se kući da proslavim Božić sa obitelji. Sad si me setio sutra Božić. Ja kod kuće imam 10 dece, razumeš? Jedva da ih prehranim, a kuda razmišljamo o pokloni. 2.500 kuna plaća u pekarni nije dovoljno da prehranim, a kuda razmišljamo o pokloni. A sad si pričao kao kriza, znaš? Prvo ovi shopping centri kupuju ko ludi, razumeš? Poslije Božića opet kriza. Evo, od mog najmlađeg sina, Đevada. Sva djeca u školi imaju poklone, imaju roditelji da ih hrani, imaju sve. Ja ne mogu da prehranim. Šta da im pecivo dam? Ajde, jesam se nažicirao, ajde, neću da te davim. Lako moram da idem. Ajde, bilo mi je drago. Sve najbolje. Hvala, također. Hvala. Dobro večer, ili slobodno? Večer, je. Ako prebacim sa 6 na 8, stiću. Oprostite, koliko je sati? Sati ti je... Molim? Pa dobro, jesi ti normalan? Ma slušaj me! Ma kakav badnja, kakav Božić, halo? Ma posao se danas mora riješiti, prestani biti nesposoban! Da! Idiota, bok! Šta si ti me ono pitao? Koliko je sati? 9 je. Isuse, 9 je sati. Stićeš. Di ćeš ti ona? Ma evo, vraćam se kući. Molim! Dobro večer, vi ste. Panike nema. Ne. Ma stićemo. Čula sam se ja s Markom i... Gotovi, naravno. Sretan Božić. Ženja. O, Bože, pomozi. Nego di ćeš ti ona? Vraćam se kući za Božić. Pa dobro, šta je svima s tim Božićem, pa ja ću poludit. Zar vi ne znate zakon ponude i potražnje? Pa na prošlo vrijeme kad se najviše proizvoda može prodati, najviše novaca može zaraditi. Ajme, meni život je novac, ljudi. Ništa, sve najbolje je, sretan ti Božić, uživaj. Ženja. Kompasura vinograd. I opaj. Dobro večer. Jer ovdje je slobodno da ja sjedem. Nažalost je. Ajde, možda me briga. Evo, kud si ti krenuo? Mislim, nije da me briga. Vraćam se kući da proslavim Božić sa obitelji. Božić, slušaj, ja sam ti prije živio u kući, imao sam ti obitelji, to sve, ali to je stara priča. Znaš kaj ti sad meni najvažnije da imam za Božić? Kikirani hladno, meni je najvažnije da imam dobro vino, kuš, evo daj probaj. Ne, ja ne konzumiram alkohol. Ne moraš, više za mene. Pa večer, šta sam mislio? Slušaj me,
Ovdje patrolira ovaj majmun, ovaj Kondukter. Ja ću malo leći, tebi ona ne sveta, ali daj mi molim te, pazi na vino. Da. Jer ovaj kad majmun uđe, uzet će mi ga opet. Dobro. Ajde. Halo, mama. Ne, putujem podmornicom, da u vlaku sam, di bi bio. Ne, mama, nisi mi uopće dosadna. Ali me živciraš. Mama, ponio sam i gaće i četkicu za zube. Da, još uvijek me živciraš. Gle, mama, za nekih sati pol sam doma pa ćemo pričat. Ne, nisam sam u kupeu. Opa! Živo! Malo su pali, ja? Dobro. Dobro večer. Večer. Jel ovdje slobodno? Je. Ja sam Jan, drago mi je. Ja sam Marta, drago mi je. Večer? Karte, molim. Majmuna. Ma nećeš mi turi, nije